Cora. Are you okay? What's going on here? Cora, are you okay? Cora, آیا ته ټیک یې؟ What's going on here? دلته څه روان دي؟ I am fine, Dad. Everything is perfect. I am fine, Dad. زه ټیک یم پلاره. Everything is perfect. هر څه مکمل دي یعنی ټیک دي. I am going to the amusement park, Dad. I am going زه روان یم to the amusement park د ساتیري پارک ته پلاره. Okay, my sweetie. Have fun. I am going to work. See you tonight. Okay, my sweetie. ټیک ده زما خوږې. Have fun. خوند واخله. I am going to work. زه کار ته روان یم. See you tonight. نن شپه به بیا ګورو. Tonight ویل کېږي نن شپه. Sam, there are so many customers out there. You should take their orders. Sam, there are so many customers. هلته ډیر زیات پیرودونکي یعنی اخیستونکي دي. out there هلته د باندې. You should take their orders. ته باید د هغوی آرډرونه واخلې. Fine. I am coming in a bit. Can I talk to you, Ashley? Fine, ټیک ده. I'm coming in a bit. زه لږ وروسته ورځمه. Can I talk to you, Ashley? آیا کولی شم چې تا سره خبرې وکم Ashley? I am at work right now. I cannot talk to you. I am at work right now. زه اوس په کار کې یم. I cannot talk to you. زه نشم کولی چې تا سره خبرې وکم. You are hurting me these days. I know you are worried. What's the matter? You are hurting me these days. ته ما په دغه ورځو کې ډېر تکلیفوي. مطلب تکلیف راکوي. I know زه پوهیږم. You are worried چې ته پریشانه یې. What's the matter? څه مسله ده؟ Stop nagging, Sam. I don't like your behavior. I am fine. Stop nagging, Sam. تنگول بند که سیمه. Nagging ویل کېږي تنگول په عذابول. I don't like your behavior. زه ستا دغه سلوک نه خوښوم. Behavior ویل کېږي سلوک رویه ته. I am fine. زه ټیک یم. If you really love me, you will not tease me again. If you really love me, که چېرې ته په حقیقت سره له ما سره مینه کوي, you will not tease me again. ته به ما دوباره په تنګ نه کې. I do love you, my princess. I want to marry you. Please don't ignore me. I do love you, my princess. زه تا سره مینه کوم زما شهزادګیه. Princess ویل کېږي شهزادګۍ ته. I want to marry you. زه غواړم چې تا سره واده وکړم. Marry ویل کېږي واده کول. Please don't ignore me. مهرباني وکړه ما نظر انداز مه کوه. Ignore ویل کېږي نظر انداز کول په چا باندې سترګې پټول یعنی نه پیژندل. Enough is enough. I don't want to talk to you. I hope you got it. Enough is enough. بس دی نور بس دی. I don't want to talk to you. زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم. I hope you got it. زه امید لرم چې ته به پوه شوی یې. hope ویل کېږي امید ته. Sean, do you like this job? Shana, do you like this job? آیا ته دغه وظیفه خوښوې؟ Yes, Madam Cora. I really like it. Your dad is a good person. Yes, Madam Cora. Ho, Madam Cora. I really like it. زه په حقیقت سره دا خوښوم. Your dad is a good person. ستا پلار یو ښه شخص دی. Sean, how many members are there in your family? Shana, how many members are there in your family? څومره غړي دي ستا په کورنۍ کې؟ I live with my dad. My mom passed away when I was a kid. I live with my dad. زه د خپل پلار سره اوسېږم. My mom passed away. زما مور مړه شوله. Pass away ویل کېږي مړ کېدل. When I was a kid کله چې زه ماشوم وم. I am so sorry. Sean, do you have a girlfriend? I am so sorry, Sean. زه ډېره بخښنه غواړم شانه. Do you have a girlfriend? آیا ته یو ملګری لرې؟ Excuse me, Madam Cora. Excuse me, Madam Cora. بخښنه غواړم Madam Cora. What? I am just asking.
Do you have a girlfriend or not? ورڅه I'm just asking زه یوازې پوښتنه کوم Do you have a girlfriend or not چې آیا ته یو ملګری لري که نه لري No, I don't have a girlfriend. No I don't have a girlfriend نه زه ملګری نه لرم That's a great news. I will be your future wife. There's a great news دا خو ډیره ښه خبره ده I will be your future wife زه به ستا راتلونکې ښځه یم future ویل کېږي راتلونکي ته او wife ویل کېږي ښځې ته I love this place. I am on cloud 9 today. Come with me, Sean. I love this place زه ماته دغه ځای ډېر خوند راکوي I am on cloud 9 today زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم On cloud 9 ویل کېږي ډېر زیات خوشحاله Come with me Sean راځه له ما سره راځه شان I want to swing, Sean. Can you push me once? I want to swing Sean زه غواړم چې ټالو وهمه شانه swing ویل کېږي زنګېدل sorry زه غواړم چې وزنګېږم شانه Can you push me once آیا ته کولی شې چې ماته یو ځل دیکه راکړې push ویل کېږي دیکه ورکول Sure, Madam Cora. No problem. Sure, Madam Cora. بالکل Madam Cora. No problem. هیڅ مشکل نشته. I am having a lot of fun today. Come on, Sean, join me. I am having a lot of fun today. زه نن ډیر زیات خوند لرم یعنی ډیر مزه راکوي نن ماته نن ورځ Come on Sean join me راځه شانه له ما سره ګډون وکړه Cora's dad did not listen to me. He does not want to collaborate with us. Cora's dad د Cora's پلار did not listen to me ماته غوږ نه نیوه He does not want to collaborate with us. هغه نه غواړي چې له موږ سره مرسته وکړي. Collaborate ویل کېږي مرسته کول. We need to collaborate with his company. Our sales are decreasing day by day. We need to collaborate with his company. موږ ضرورت لرو چې د هغه د کمپنۍ سره collaborate وکړو. Our sales are decreasing day by day. زمونږ خرڅلاو چې دا هغه ورځ په ورځ کمیږي decreasing ویل کېږي کمیدل او sales ویل کېږي ملګرو خرڅلاو ته Day. You stole his important files last time. That's why he does not want to work with us. You stole his important files تا د هغه مهم فایلونه پټ کړي ول last time تیر وخت That's why نو ځکه he does not want to work with us هغه نه غواړي چې له موږ سره کار وکړي There has to be another way, Dad. We need to collaborate with him. There has to be another way, Dad. باید یو بله لاره هم وي پلاره. We need to collaborate with him. موږ باید یا موږ ضرورت لرو چې له هغه سره مرسته وکړو. He loves his daughter so much. Her name is Cora. He loves his daughter so much. هغه له خپل لور سره ډېره زیاته مینه کوي. Her name is Cora. د هغې نوم کورا ده. Cora. I have an idea, Dad. I will kidnap his daughter. I have an idea, Dad. له ما سره یوه نظریه شته پلاره. I will kidnap his daughter. زه به د هغې لور وتښتوم. Kidnap ویل کېږي د یو انسان تښتونه. This cannot be happening. This is too risky. I will not let you do. This cannot be happening. دا نشي واقع کېدلی. This is too risky. دا ډېر خطرناک دی. Risky ویل کېږي خطرناک ده. I will not let you do this. زه به تا پرې نه ږدم چې ته داسې وکړې. This. You have to support me, Dad. I don't want to be broke. I must. You have to support me, Dad. ته باید زما ملاتړ وکړې پلاره. Support ویل کېږي ملاتړ کول. I don't want to be broke. زه نه غواړم چې مطلب غریب شمه. Broke دلته مطلب دا دی چې یو انسان بیخي روپۍ نه لري. هغه لپاره موږ broke استعمالو. څه دی؟ I must do this. زه باید دا وکړم. Do this. We don't have other choice.
I have to kill 2 birds with one We don't have other choice لمونږ سره بل انتخاب نشته. I have to kill 2 birds with 1 stone. زه باید په یوه تیږه باندې 2 مرغۍ مړې کړمه. سیدی دی مطلب دی. stone. Fine. You can kidnap his daughter. We will blackmail. Fine, take that. You can kidnap his daughter. ته کولی شي چې د هغه لور وتښتوي. We will blackmail him. موږ به هغوی blackmail کو. blackmail ملګرو ویل کېږي چا ته دمکي ورکول. سیدی څوک یو انسان وتښتوي او بیا هغه ته زنګ وهي چې دمکي ورکوي. دې ته blackmail ویل کېږي. him.